Bongimelo lako kita solanasang salama si tamu lante kami nomban la umpudi umpakalabi sangan napuang sia la umperangi karena totu mampata la umpakendeke pangando pas sambayang talangan puang maranuna lako kita solanasang kumua nalan pasake na puang la tontong ki matoto sia masake la umpudi umpakalabi puang. Ta paranduk itu kasih pulungan ta popenan itu nanian kombongan 240 kasera angka mak pempisana nama pentaluna kasih uluran lan puang. Bahasa surah madatun na puang ta masambayang. Si patukan makur resumanga mga oleh paraya lako kalemi puang. Belan na kipatongan kumua kamasukan miri ang kimadin pa mi pasitammo unolay te kami nomban umpudi umpakalabi komi. Siya kipatongan duka kumua kakuasami laum parangikan ni solanasang angki basay siyang kinanungan ni te kadami. Rondongkan ni lakami te madiren na hindi te siya yate may kumbungan mi diuluto ogan banon na diuluto inan na si misa-misa. Deno pa angki pada-pada puang umpasak ka akaleki laum perangi pangadarami. Ya mote itu pas sambayang ki parampolan sangan na puang ki pungisu. Amin. Babasan surah madatu lamai bunga na surah Korintus pasal 12 ayat ma pempisan saya lako 12. Bunga na surah Korintus pasal 12 ayat misa saya lako 12. Kadan na puang nakua diona pak kamase mempena. Kamo siluku ia tu pak kamase mempena tae kuporoi ke tae misan ni. Misan kumua ia to mikapere pa mangka mo komi direnden lako diata mamang susitu kana solami. Ia moto angku pamanasang komi kumua mintuuna tuto makada-kada tetedio penan na puang matua tae misa atu umpokada kumua tanpa karopu tu Yesu siya taaduka misa umpokada kumua puang tu Yesu sangadin na tetedio pi pena masallo marupa-rupa tu paakamase di paserongan apa misari tu pena siya rupa-rupa tutoyan di paserongan
apa misa aritu puang, sia ma'rupa-rupa tu penggauran matoto, apa misa aritu kapenomban, unnato itu mintu nato lanlu mintu na tau. Apa ya tu kapayananna tu pena pantan di paakamasian lako tahu, kumua na pabutuan kameluan mintu tahu. Belan na rin tu tahu kadakina, nakamasian ni pena na yatu senga na kada paisan, tuo diodu kamay pena yato. Na yatu to senga kapatonganan tete diodu kamay pena yato, na senga na pa kamasian ma pamaleke tete dioduka bangsia tu pena misa. Ia tu tosenga penggauran kalle-kallean na senga na pa anubua, na senga na borongan ni mintu pena, na senga na ma'rupa-rupa pa kamase dio na basa, na senga na kamanarangan umbatuanan ni tu basa, apa mintu na to, ia bangsia tu pena misa unnato, na serongi si misa si turu pa porayanna, belan na susi kale misa, anna Buddha lesuan kale, anna yatu lesuan kale, moyan na Buddha, misa bangsiari kale, susiduka moto tu Kristus. Rampuin dia moto tu kadan na puang matuana, tarangi siya tabasa, na latananung lan penggarantosan kada tu nakua puang tu oto na pa akamase. Tuhan sumber berkat. Kita mintu solanasang tu napakaboro puang, tatandai raka tu kalosonganta sia kakuranganta, yaitu pekutana susite laden gaina belanna latanium paressa kaleta ba tu balinta sia anakta ba tu tosenga lan katuanta. Pembuda-buda dadi yaitu labi taporai ussoloi katang palambiranna tosenga na yaitu kalosonganna yaitu tahun na puang dio tondok Korintus mangka mo dipakinuloy ma'rupa-rupa aagan pa akamase dio may puang. Ya mo patun na to ang natontong bang tu Rasulo Paulus so mapakilala kumua mintu tu apa dio kalena kombongan tu umpabu tu karongkosan inang pa akamase dio may puang. Nakamasay nasang puang tutaw situro o painan na puang. Dadi den nasang gaina siya patun na tutaw na puang. Yamoto tayo nama din den tau usanga kalena mandu parallo na tosenga. Apa susidu kasi balikan na to tayo duka nama din kumua den tau usanga kalena ta ebang adik kaagaina sia ta ebang patun na tu kalena ke dipasitende i tosenga. Sitongan na laung pamadiongan nasang ki kaleta dio tingayona padanta ma'rupataw. Si patunasang ki tula siang karan sia sangina sia sikamasean saba sitongan na den nasang atun na taparalui tu tosenga lante katuanta. Den atun na anayatu kakuranganta nasamboi sia nagannai tosenga. Apa den duka atun na anayatu kalaabian dio kaleta ba tu kalosonganta maadin dipake untulung siawas samboi kakurangan na tosenga. Mangkanasang mo na toro siya na pamatan tu puang tu ma'rupa-rupa aagan lako pantan si misa-misata. Dikua
Anaya tu tolino la siangkaran, la si kamasian, belanna natandai kumua puang mo tu otoana sia kasundunanna pa akamase la komintu to patongan. Puang umpasak ki solanasa. Amin. La tamaki pasambayangan pangando, salama lako Bapak Luther Sanda, lako siulu Aliosea Kevin, lako anaka Joaquin Gilbert, tu narangan ni puang tahun kadadian na. Susiduka to tontong bangki mas sambayang kumua ana rapa te tondoko napa kamasian puang lako kaleta napasak te mito na po parea la toma aparenta la yate mai to na polente kemaringan puang la umbeng kamarampasan buda tau. Tentu kami to ta tontong umpanganduan ni te mai marupa-rupa pengkarangan dakarang kande sia ia tu diranuan nalan katuanta tanan dapo ta sia ia te mai bati anak kampo na pa kamasian puang ta pasambayangan duka ite pa kamayan tontong diangkaran kebongin deteinan yate deno pa na tontong dari pasakke laku buda tau ta tontong duka untulak kilan kapasambayangan laum pasakka ite kasipulungan tu lagi pogau ke tanggal 20 misa na sitaru na ta masambayang kita letukko makur semanga lako kalemi puang belanna mianta mo kanni umpudi umpakalabi komisia umbasai unnannungan ni te kada pak pakilala pangadaram mila mesura madatummi mangandokan lako kalemi puang na penamasalo la tontong umpamatoto kanni denopa na tu kadami tontong kirangi la tumelo lan katuangki ki pogau kanni mendadi kasabiangki lan tekatuan mikamasiang kanni paranno paiman kan siama akur semanga si solate mai siuluki anak-anakki tu nalambi allo kadarianna lante allo yate ki kore semanga opuang tu pak tunduam mi panundu lan katuanna na paranno paiman diona tu katuan diona tu kamatotoran kamasakyan tontong mi pak kamasian lako kalena kamu puang lampatarro itu kamasokanam mi lako kalena solanasang temito puang tang tore-tore kanni mempala lako kalemi kiranon opuang kamu lam tiro mase kanni lantea kan marasan pa kitingayo totemo kumua tontong pakanni lan karanggangan belanna jonate rammun ya moto puang toro mamase komi mi pakai temai tomi poparea sia mi pakinakan nin solanasang te kami taumi mintu o tobuda deno pak puang angki pada usiang karan itu la kiporapa ana untingayu te haagan to temote pasake itu toma parentaki o puang tontong duka untangaran itu lana pomelona tondok sia lana pomelona tobuda pasake temai tomi pake mi poparea lako temai to lalu ka kamasakian laya ia temai tau mi puang tu nalambi te ramun corona tendu kami to ramun rupa-rupa ramun tu rampo lako kalena tau mi kamu puang ke keranon pampasak ke temai mintu diang karana sia parea di poparea lako kalena de nopa na nolai temai pedampi sia to adampi la payan tu kamatotoran sia kamalekean opuang kapenombang kido suruga
mati olomi puang kini tontong duka masambayang pasake temai katuangki, pasake tu tanan dapoki, pasake temai pengkarangan dakarang kande, sia pak kamayan tu tontong kiangkaran lalu katuangki. Pamatoto kan solonasang sia pamasake kan ni puang. Mi pasake melo temai pengkarangan sia pak kamayangki, namenda di pasake lako kaleki sia lako tosenga. Kisorong tamalimam mi puang temai anak kampo, saya temai keluarga kita membela di mekaleki, tontong komio puang taranak kilalu katuanna, ben itu kaparaluanna, denopa puang na tontong duka, untiro maleso temai kama diorenammi, kumua kamu puang tontong duka umpasaki. O puang kipasambayangan tu kasakarangki kami kombongan lante jemaat laharoi Balikpapan, laung pasaka itu kasih pulungan kami nomban tula di paranduk mo ketanggal 20 misa lante bulan. O puang mintu temai la dipakena kiranuan kamula tontong umpasi lolongan ni. Susiduka to patiangka itu penang nabuda kombongan mi maadin pada situang kaparanuan nala katanan lante lana poto tumeng kalau lakona kasih pulungan sia kami numban tula di pana tak lante kombongan mi. O puang pasake tepak kamayan tontong di pogau kebongin dete hina niate umbasai sia unanong itu kadami umpudi umpakala abi komi sia tontong umpakende ke pangando pas sambayangan lako kalemi. Temito puang jadi ni temito mi tu unting ngayoy maarupa-rupa agan tu na pomasussa siya na pomarokkalan katuan na. Daami sabiangan ni puang daami lamba isang adian na pamatoto isolanasang yatulan na luka masakian kamulas sarapay ito misaki lamay kalena. O puang kapenombang kido suruga di pasambayangan duka lako kalemi temay maarupa-rupa tu kitanga na siya laki panaata na lan katuangki lan paarapuangki tontong kisorong lako kalemi puang kumua kamu tu lompati pumarampa lako kaleki. O puang ya temay sang sulurangki tu tontong duka turu unnala katanan lante kami nomban lante kapaanan nungan kiranuan diolutuinan puramang kami ato lako kalena pada lami pasake duka puang. Anta akan nilante bongi malilin puang la empataru katuang kisya lompelayan batang kaleki. Denopa anak kamatotorammi puang nama siang melambi ikimilik si sola kamatotoran lompataru itu katuan mika masyangkan ni. Pasake tuminto o siuluki puang anak-anak ki tutontong duka mipake unolaite pak kamayan di panaata. Ya mote puang tukurian semangaki siapa ngando kira ko kalemi. Tontong ki parampong potete sanganna puang ki pungisu. Amin. Rampoin demoto tu kasiumpuran ta solonasang. Tontong kani mangando sia marano kumua denopa nama masena puang tontong la umpanundok ke lalu katuanta lalu tengka ke deta sia si sola temai rapu na kamasyang ki puang salama lako kita solanasang na puang mora tontong ungkari tutui ki kure sumanga bongi melo.